nyagasani habwikuzo habwikuzo nyagasani Yesu Kristo. Impundu ni yawe Yesu, aya mashimwe na yawe Kristo. Reka tukwamamaze ko watwitangiye, ugatanga umubiri wawe kumwe n'amaraso yawe, uragahora usingiza iteka ryose, uragahora usingizwa iteka ryose, uragahora usingizwa iteka ryose. Dawe twese ujyagiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda n'iryubahwe mu buzima bwacu mukama. Ububasha bwawe nibuze buganze muri twebwe, ibyo ushaka nibize bibe muri twebwe nkuko biba mu ijuru, ntihagire impinduka n'imwe ibaho mukama. Inema yawe igwire muri twebwe rwose. Twebwe abana wawe ububasha bwo kuganira nawe buri zamu kurindi, buri saha ku yindi. Tuje twishongora mu mitima yacu kuri uyu munsi wa 256 watubiranye n'umunsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 kwezi kwa 2025. Turi ku munsi ugira kabiri wo kwitazura dusaba ubwenge n'ubwitonzi ndetse n'umwuka wo guhishurirwa muri twebwe no mu bibondo byacu, abanyeshuri mu gwaruka rw'igihugu cyacu ndetse no ku isi yose. Mukama, iterambere nyaryo riva kuri wewe, kandi icyo cyose kiva kuri wowe tukirongera mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu no gusenga ndi gusengera mu izina rya Yesu Kristo, uwo mwami w'amahoro, uwo mwami w'ubushobozi, uwo mwami w'umugisha, uwo mwami w'umugwiza, uwo mudahanga, uwo mudasoberwa, uwo mudateterwa, uwo mutananirwa, uwadukura ku cava akadushira ku cyata, uwadukuye mu kabi k'ibicumuro akadushira mu ruhongore rw'abana b'Imana barangwa n'urukundo, umwete, ubwiza, ubweranda n'ubwizigirwa. Ukaba Yesu, izina ryawe nirize ryamamare muri twebwe. Muri iyi saa iri hagati ya saa 5 na saa 6 muri uyu mwanya ndiko ndagusenga, ndagusabye duhezagira ubwoko bwawe, tunezereza abana bawe, turinde kubabara. Niwumve gusenga kwanje, wirukana amasato. Wikinigihe cyuko amasato ashorera mu bana bawe, kinigihe cyuko abakangwa, kinigihe cyuko abaraguza baza gusaba umutahe, kinigihe cyuko abaroga baje gukubita kashi. Iki gihe ndacyase ku mugome wose, ahari hose uko ari kose, iki gihe nakiburire mwamahoro. Ibinyamonga byiwe nibisendwe, madayimoni ari muri we nasendwe, abakozi bari muri we nibasendwe, ibifuaro biri muri we nibisendwe. Mu izina rya Yesu Kristo ntihakagira umwana w'Imana abo wanigiye ahagazemo. Wari umugore w'umunyashune mu kazi, umwasi w'isi, umwasi w'ubuzima, umwami w'isi, umwasi w'ubuzima bwiza, ngo yaramwihenzeko amutwara umwana hari gihe cy'isaya saa 6, amutwarira ku kiva hose ari karakora. Byumvikana ko yakozaho gukogwa niko mu bami ba 2-4 avuga. Ni aravuga arakoraho gukogwa. Uwo muhungu w'ikinege yari yarose mu busaza bwiwe, amukora kamunyako ubuzima, ariko yari yasoboye kuko ni yarazi ko uwo mwana yavuye mu ijwi ry'ubuhanuzi. Isagiro bwawe abasokwe watishiranye, nyina avuga atabona mukuye ndahatse, agenda arambika ku kirambi cya Elisa. Uyu mwana wawe yicaye ari karumviriza isengesho, uyu mwana wawe yamaze gushika hasi ari karumviriza uko bimeze. Uyu mwana wawe ndamuguhaye rutare kwanje, uyu mwana wawe ndamuguhaye kibirengeye kizima, uyu mwana wawe ndamuguhaye mwami w'abami, uyu mwana wawe ndamuguhaye mushobora byose, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umusore, yaba ari umukobwa, yaba ari ugwa, yaba ari ukome, yaba ari uhiriwe, yaba ari ugo, yaba ari uboshe, yaba ari ubohotse. Mwami Imana nguhereje ikaze
mu marangamutima yacu kugira ngo ugabe kandi ubwanze. Iyi saha turambitse ibyacu ku kirambi cya Elisa. Iyi saha turambitse ibyacu muri ubu bumwe bushingiye kuri Bibiliya nyeranda. Turazi ko atakintu na kimwe tworonka ngo kiduha amahoro tutagikuye mu kuri kwijambo ryawe karatsinda n'inkota y'ubugi bubiri. None amaraso ya Kristo nadutwikire rwose uko uwo mwana yasubijwe ubuzima, urugendo Elisa yagize, urugendo rya munyashune mu kazi yagize, ukwanka muri we Gehazi yarabona ko ari umunyamanyanga avuga ati ni maka Elisa inkoni Gehazi yatoye ibi byose tuje kubihabwa. Mukama duhe mutima wa mweranda turotoreza indoto, duhe mutima wa mweranda dusobanurira ibyacu, duhe mutima wa mweranda tubwira ibiduhanamiye, duhe mutima wa mweranda umanure, duhe mutima wa mweranda adushiremo umuco kugira ngo umwijima uhunge, adushiremo urukundo n'igikundiro kugira ngo ugwango n'icangiro bigende, adushiremo ukuri, ubutunzi, ubwenge n'ubweranda kugira ngo ikinyoma, ubukene byose biburagiza amarangamutima yacu tubikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Niyo dusenge twatura ibyiza kuri twebwe, niyo dusenge twatura ubutsinzi kuri twebwe, niyo dusenge twatura amahoro kuri twebwe, niyo dusenge tuvuguruza ubugumba mu isi bigaragara n'ibitagaragara, niyo dusenge tuvuguruza ukwangirika, tuvuguruza uguhuzagirika, niyo dusenge twirukisha ishano riri muri twebwe, niyo dusenge twirukisha ibyo byose bitameze neza biri guhangayikisha ubuzima bwacu. Kandi muri iryo zina turakomeye kanatsinda turabana b'umutegetsi ndetse n'ibyiza byacu twagabe cyane twatisezeranijwe turabizitire ngo mwasi ntaci cyanzo ngo abwinjiriremo, tubizitiriye mu kuri mu rukundo no mu bwanda bw'ubutatu bw'andi Imana imwe rudende ko nimwe mugaba byose, nimwe nyene ingaji n'ubuni nazo ubu no mu myaka yose. Amen. Amen. Haleluya. Imana iduhe umugisha, Imana tunezereze, Imana iturinde kubabara kandi twagura imbibe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kandi ndababara iyo ndebotse byago byaho, ububasha bwo kubaho je nkagira amahoro menshi. Nari umunyabyaha naragenze ndaruha kandi ndababara iyo ndebotse ibyago byaho, ububasha bwo kubohoka je nkagira amahoro. Mugihe nari umunyabyaha naragenze ndaruha kandi ndatunura iyo ndebotse ibyago byaho, uyu munsi mfise ububasha bwo kubohoka je nkagira amahoro. Amandirimba indirimbo zo kujabuka nuko uyu munsi dufise ububasha bwo kubohoka tukagira amahoro, tukama turirimba indirimbo zo kunesha, indirimbo zo kwambuka, indirimbo zo kujabuka. Mukristo yavuze ngo ubu rero numva ndushijwe no kuguma ntekereza ku gisobanuro c'izi ndoto. N'umunyarwanda murabyumva. Aravuga ngo nagiye mbona ndi kwishuri, nahoze niga ko amashure y'intango primary, ubwo mbona igiti cy'umukaratusi kiri hagati mu kibuga, hasi ari gito gito ariko hejuru ari kinini. Ubwo rero amashami yacu yari hejuru y'amashuri. Ubwo rero nshingwa kuba uhagarikiye ibikorwa by'isuku aho mu cyo kibuga, ariko mpageze nsanga icyo giti baragihimbuye ya mashami. Ubwo rero ndiko mfasha umukozi wajanye kuhagira isuku, nakira telefone umpamagara imbwira kugira ikute umupapa yagira apfe, maze kumwumviriza ambwira ko atigera
anywa amazi kandi adafungura bikwiye. Ubwo ndaheza mubwira ko yoja kwa muganga maze agakira kuko atari ikibazo c'imyuka mibi. Mu gice gikurikira mbona tujanye mu misa, ariko ku ruhande rumwe mu urusengero bariko barateka ibyo kurya, ahandi imbere hariyo pasitori namufasha wiwe. Ubwo rero nca nisanga mpagaze imbere y'uruhimbi nshaka kuduga biranka, ngize nirabe nca sanga nta ikabutura nambaye, nabona n'ikareso ntayo nari mfise, ariko umupira nari nambaye wari mushasha. Bose ngize mpindukire sanga babibonye nca nikangura. Hanyuma musengere kuko umwuka mubi wo kwimara inambu y'umubiri jenyene irangejeje habi, kandi ndimwo gutegura mariage, ariko mvise ubwoba mu mutima. Ikindi naco, iyo muriko mwigisha ikijanye n'icicumi, jewe numva mfashwe n'ubwoba cane, butumwe nuko kenshi nifashisha iri jambo ngo iceranda c'Imana kigira ikimazi gitewe n'umutima utanze. Ubwo rero bitumwe nuko mba ntatunganiye Imana, nisanga nabihebye kugitanga. Ndasabye mungira inama mwoba mukoze. Bo reka mere kuri kicyanyuma. Oyaye ugi jambo ry'Imana uko muritahura, urumva ngo inguceranda c'Imana kigira ikimazi gitewe n'umutima utanze. No. Umutima utanze n'umutima utidodomba. Kuko ico cacumi iyo cagenywe n'Imana daboro kiva muri wewe. Daboro kiza kubaceranda, kiza kugira bweranda bisigaye iwawe kubera watungana Imana ukagitanga. Agushobora no kugitanga ubwira Imana uti mu buryo bw'umubiri ubundi ngo ijambo ry'Imana n'inkota y'ubugi bubiri. Bisigura iki? Ikora kuri jewe indani no kuri jewe inyuma. Byumvikana yuko balance niburi hakuronka ubusa kw'icumi woronka 5 kw'icumi. Kuko icyacumi gutanze kidatunganya ufumuraka kugibyaza umusaruro wabyabyonye ukugwako, sibyo ukareka gukugwa kwibyonye kubw'ubutunzi bwo kwinjiza ukakugwa kwiconye kubw'icaki kugundaniyeko. Umaze kwigishwa icyacumi ukagitahura ntugitange, ububoheye ubuzima bwawe amaboko yawe mugongo. Kubera iki? Ubundi Imana niyo yonyene iri nyeranda, nta nyambibira gahonzi nta mongo burisati bidahitswe, sibyo? Nukuvuga nuzokwigere Yobu yaratunganye cyane, mbwa Imana yamuhizemwe amakosa kubijanye n'ibitangaza ikora, kandi itabanje kumugisha inama nkuko no kumugerageza itari yamugishije inama. Byumvikana yuko icyacumi hari gihe usanga ari cyo kizogufasha kuko ubukurikirana ijambo ry'Imana ukiga, mugabo ukaba uri mukavuyo nkuko nuko akunda mwisengero aho numengo uri mwisengero ubundi mwakona ni pastori na mukiwe bahari, ubwo uri mu buzima bwakavuyo. Ico gituko wasanze bagiciye amashami ndoto ndaje kuyirotora nakavuyo. Ico kimwe rara muri cy'umutanga, iyo gitanze neza ugatanga aho cyagenewe gutanga, ugiyamugisha bakwaturako ugukura kwico conye, ugiyamugisha bakaturako bakavuga ati ngubu nimba witwa Vianney kuko byumvikana ko umuhungu, nimba witwa Vianney nk'akarorero, nimba witwa Jamari, nimba witwa Desire, nimba witwa nde, byumvikana ko yavuze ati wa Desire runaka shingiye kuri kicacumi watanze kugira ngo nibe confusion y'aba Desire bose, ngashingira ku mutima ukunze wabitanganye. Imana yonyene amahoro ikurinde ibyo. Muri ivyo byanyu harimo ibigutuma gukora ibyaha, harimo ibigutuma guhemuka, ikurinde ibyonye. Kandi iki kintu cy'ukwimara inambo kwisambanya gifise umwuka ugiherekeje, gifise umupatro agihagarariye. Mwana umupolisi kugira ngo agire uburenganzira, wana umupolisi afite sifre nijira yonyene afite uburenganzira bwo kugira ukuboko ugahagarara, sibyo? Mugabo musasedo cyangwa pastor yambaye kore home hamwe ajamwe barabara ngo nuko afite icyuwe nawe gena n'igashe zibra bayambaye akagira nguku ubishatse wo mugonga atakubishije wo mugonga. Mugabo umupolisi nayo bakoroteje batabakuye mu nze, nayo bakoroteje kwa president bakaba bayinyegeje batabakuye mu nze, afite uburenganzira bwo kuyihagarika. Kubera iki? Ubu muhagarariye. Bugarara
kwisambanya bihagarariwe n'imbaraga y'imyuka mibi kandi ikomeye cyane ku buryo gukaho gutisunza itegeko ry'Imana biragoye ingene woheba kwisambanya mujya gusambana na mugenzawe wo biheba gute ashaka guca amafaranga kono nayo ufise ashaka kugira ngo siho ndi ukamubura ashobora kugwara wowe ushobora kugwara mbwa kwisambanya utari muri koma ubwanga butamaze kukuvamo naho wabugwaye urisambaniriza mu gitando gwariye numwuka mubi rwose ngo ni cya kintu cyanyene cyatumye Imana yaguruka ngo ndako ibyo bavuga kuri Sodoma bikora numwuka mubi rwose iyo uri umugabo cyangwa uri umukobwa cyangwa uri umuhungu kugira winjire muri kopinage mu rukundo n'undi mukobwa birasaba strategy kugira abantu ntibazobone two kwigenza gute mugabo ubutinganye umuhungu ku muhungu mukobwa ku mukobwa usanga hafi jana kwijana mu muri fiere kuko muzi ko abantu batabikeka muganagira ndabwire je namutinganye twohura ngo ndamenye ko ari umutinganye nicyo akunda mufise ubagito mu mupancharitse mufite urumva isi mukiragenda ikabacurika ukanura umugabo wambaye costume je nkabona neza ko wambaye jeep kiroti waje batebye wambaye jeep kiroti ntibikunda mufite icangiro cyanyu mwisangije n'umwana je bafise umuka bitenganye nabo bafise imyaka 12 amaze ku develop umuka muri we ankoze kuko nudutoki twiwe n'umwana w'imyaka 12 kutomwinu bakwa gukora akakuramutse n'ubutoki bwiwe no kumva kandi babana bacu babitangura bakiri batokorera amafilime mubaha amatelefone mubaha izo muwe zitafite ico zishingiyeko none rero ico kintu ufise mu mutima wawe ngwicera ndacimana ngo gihabwa agaciro n'umutima utanze oya ni wa mutima utanze ukunda ahubwo genda nawe nduse kuryaryanya Imana wagize kugira igisokuru kibi ugira kugira abagenzi babi ugira kugira miriye mibi environnement mabi byose nibitera kwisambanya cyaje gusambana nawe musanga ibitsina cyangwa ubusambanyi bundi kuko ubusambanyi buri bwoko butana none ucu ryajyanye n'Imana yari yaragiye abahungu bombi ese nimwajyajyanywa n'abantu cyangwa mukajyajyanya abantu ku Imana izobafuka cyaje kabagwanirira ko mujyajyanije Imana igiki kizobagwanirira urumva yuko bo wamaze kugenda ijana kwijana mugarige wabwira Imana uti Imana jana cyo nakora ngo mebe mugabo nisanga nabikoze ngira strategy ngiririke Imana igacira aba yonye nuko ibigenza hari abakozi Imana zo guhuza n'abara bigisha bijambo giba hari ndoti zogwa bakazi gusobanura hari umwanzuro arike uko ubona wibaza ntunakihende ngo nugira mariage zocu biheba Mungu yisambanya ni ibintu bibiri ushaka kumubuza ko mariage bimubuzo bwa mbere ushaka kuba wisambanya ku rugezo umugore atazogufasha uko wabyifasha kuko ugenda muri yarire yawe ukuvyumva no kubishoboye ugenda muri yarire yawe harigero utazofisa umugore yuguruka nguko bakujana ntibinakunda ntibinakunda abagabo kashi ningo zabo zirabasambukana cyane rwose muri ico guzoza kwabira umugore avuga uti kugira ngo ntankeme mugabo ngere wisambanye cyangwa wumva ubunebwe icya kabiri birakuvuna go biguteza ingwara ku buryo bw'uko kwabira umugore uzogira ntuzikinisha ugasanga umubiri wawe gusaba ko ndiburi kumusubwiza kwabira umugore wawe urimo cyangwa kabira nabyonze bivanye nuko mamubyumva nuko mamubanye burya nabyo bivana n'ubuzima bubayemo nuko byumva sibyo mugabo ucu usanga umubiri wawe wamaze kubikinebwe kuki wundi wabyikora muri position wenyene uhisemo mugabo ico gihe bizoba ngombwa kuba muri position urije ko na mugenza yumvikana ko n'uburozi buri hejuru y'ubundi burozi bwose genda rano kuyaganya Imana kubyo ushoboye tungana ibisigaye Imana igufasha uko ni utungana kubyo ushoboye nimba hari ikironko karyagenya kimwe Imana muri 10 kandi waranabyigishijwe none wumva ko wase gutungana mu byo ushoboye Imana izoza gutunganiza gutega namwe ndara twese dufise nambara tukumba tugwana yego nitugwana n'ubutinganye tugwane no gusambana tugwane niki ariko hariho na gestion yaba muhuje musangiye muhurira ku isahani ni ntambara ko niba biri ngombwa ngo bamere nk'uko ushaka kandi nawe niba biri ngombwa ngo umenye yuko kumeze biborohereza ni ntambara indato yawe nawe ama ubwo bwoba nahereye inyuma mwayoye ubwo bwoba wavuze ngo iyo wiyumviriye ibyo ufatwa n'umuka w'ubwoba no nitwarazwe mutima w'ubwoba iyo umaze gutega ubwoba mu kintu na kimwe ikicanke kiri nagenda kubwire ko shetani bayamaze kukwinjirira iba yamaze kukwinjirira ku buryo bw'uko ubwo bwoba ushobora kugucisha mu nzira utategerezwa gucamo
ubundi nagira amabwiza ukuri byamaze kugwanira ubutungane ku buryo bw'uko mu ntege nke zanje niyo mbonye ari ikintu gishobora nagamabwira niyo mbonye ari ikintu gishobora kunshaka kumugaragara ndavuga ati okay nibijya kumugaragara kugira ngo nanjye mbone ko nadekonye kamusa nimba nadekonye nibigira nkana sinzosubira nimba nadekonye mu kwihenda ndasaba Imana ubwenge uko nuko ngeze kugwago ntabashaka umuntu mwafukira ikosa ryanje mbashaka umuntu ambwiza ukuri amakosa yanje kuko banashaka abantu bamishije nibafukereye baramishije bakambwira igihushana cico biyumvira canke bumva hanze nibo batumye nkubitika cyane rero ubwoba niki ubwoba bugira kubera ico cyaho bugenda nani kindi cyangwa ubunaki nakimwe cyonera ubwoba navuze natuba turiko turigisha ubundi tuba tubwirizwa kwiyubara dusengera igihugu hari givuga ikikoze ku mutima w'umugome runaka abana umenga uri kuramwagiriza akakurondeza radar akakurondeza abadori akakurondeza ibipfa mutima ibyo nk'ibyo uri umukozi w'Imana ntushobora kubwira iki kukubwirizwa kuvuga ukuri ukuntu uri ikigumaho kiri n'upfuziza ukuri uzobaye bumaratiri w'ukuri twabwiriza gukenyuka twabwiriza gutegura iyisi sibyo niyo mpamvu Imana yaje tuyibwira ati no hangana nibikabera duhangayikije nimba twavuze ku izina ryawe tutavuze ku izina ryawe twabaye ibigugu nawe reka kutureka dukosore ukareka kwijejera gusa ukagira ubwenge mugaba nugira ubwenge budafite Imana ubundi muntu kugira ubwoba rero wihani cyane wo muti w'ubwo maze kwihana icyaha nutinye kigutungira utoki mu ruhanga kwa gutungira kugira ngo kigukosore cyaki kwereke yuko wijajaye hajye bakubeshera burya bibabekoretse yuko wijajaye karanze ku ndoto yawe ngo yagiye abona ari ku ishure aho yahoze yiga ko amashure y'intango iyo abonye uri ku ishure ntabwo iminsi yose bisigura umwuka waruzererezi cyangwa usubiza nyuma no urabico wagiye kwakora kwari gihubugiye ko nawe nize primaire businoja kuhigisha sinoja kuhavugira ubutumwa iki kintu muje kucitondera gose ntiyabonye ko ari kwishure kwiga kuko yavuye aba responsable waho ubyumve neza nukuvuga iki nkobo nimba nari mfise ubukene nimba nari mfise ubuto nimba nari mfise ubusambanyi nimba nari mfise akaborego ikintu nari mfise mu buto bwanje kindanga sibyo nico Imana igomba kurishamwe responsibility umwete ngo Paulo yarafize mu kwica abantu uwo mwete yagize mu kugirane mu kwica abansi b'Imana nukuvuga mu gukorera Imana bwa nico kibagisigura nukuvuga ucura abacakinuge nukuvuga nk'ubu ndagoye nk'akarorero Imana yabwiriza kuma mu byo yama kwigisha bishingiye kuri Bibiliya ubuzima ru Kristo kubera iki nabaye mu Kristo mugabo nashaka kubona ingene nshaka gutora umuti w'ibibazo byanje shingiye kuri Bibiliya nikuvuga rero abandi byobako nibazobe victime y'ico kintu kandi nanje byarambaye ko ntagirane nkarokoka mbwa nkarokoka bigoranye kandi si ngombwa ngo nabo mukurokoka bibanze kugorana no ntabwo ari ngombwa bibanze kugorana kubera iki jewe ubuye sinenarose uri kura none nawe sindakubwiye ati rige nibuzo bigenze kunuko munyigisho no masengero ngo nagiye mbona ndi kwishure nahoze niga kamashure y'intango primaire ugombo ni giti cy'umukaratusi kiri hagati mu kibuga hasi ari gitogito nukuvuga iki kubana igiti niki ni nkuko Imana yo biri kiraguha ishusho y'ubuzima bwawe ifise ikindi kintu igomba kugukoza kuko igiti ni Kristo mwe ni giti ni Imana twe turi amashami ngo ariko ico giti hasi cyari gito hejuru ari kinini ni nkuko Imana yakubwira ati buriya aho wavuye ntuhazi muzara munyigisho zukubaho katuko turamuhanuzi bwa Ezekiel Imana avuga ngo jenera haciye warankiritse ndahacana nyo kumushisha na nyo kwara gusiza guta mu marasa gutata ataga kuligatire ko kugabira atakugabiye kujya gucuruza ko gatandukanye umwana nyene nubwo yakugumije makara ne mu mivumo mu mibabaro ati je ndaca ndabigukorera nibuko Imana bikweretse uko igiti cyari gito hasi mugabo nibuko Imana bayikweretse yuko aho wavuye nuhazi warakuze unarabitwararitse ndabazigama ngo ndabagwanirira ngo murasonga amabere ngo murakura muragira ubwenge sibyo nibuko Imana biri kwereka aho wavuye naho ugeze ngo ariko hejuru ari kinini ubwo rero amashami yacu ari hejuru y'amashuri ubwo rero amashami yacu yari hejuru y'amashuri umva hejuru y'amashuri niki ni nkuko ugwego ugeze ko rurenge y'ibigeragezo wabwirizwa guca
ubwo rero nshingwa kuba uhagarikiye ibikorwa by'isuku aho mwico kibuga ni nko gushingwa inyigisho isuku ahantu hari isuku haba hari umuco haba hari uravuga utahantu haba abantu ahantu hakorerwa ibi ubundi ahantu hari isuku haba ni etiquette y'ikintu kihari iyo ari urugo urabona nyene turugo n'umwe abantu batunganye iyo ari ikigo on tukigo bagikoramo ibikani bitunganije neza okay rero ngo we nibyo waciye ushingwa ni nkuko Imana yovuga ati wewe uzinzira wayemwe uzingane waruzura umutinganye uzingane wazura indaye uzingane wanyu baraguze uzingane warumuke uzingane urero gene ushinga intaye genda wigisha Imana yabwira Yeremiya mu hanuzi mu kigone cya mbere mu hanuzi gwaye yavuze ati Yeremiya wereka kugira ubwoba kuko utarasamwa mu ndamu bye yakwibarutse nenda kotse yewe narakwitoreye kugira ngo umvugire mu makongo Imana ari strategy zo koresherezamwo Yeremiya ariko bugiye Yeremiya afise akantu yadekonye k'Imana bimbabare gose simpanga yo musabike wayo afise akantu yadekonye k'igihe Imana imubwiye igihe umwama mu wajije ati uhisemo uzane natwe Babylon canke usigare bugiye Yeremiya jana nabadaniye n'abagi Babylon Yeremiya ari ku umuntu akomenda bari nibo nubundi yabahe ukomeye amusori mugabo urupfu yapfuye sigwa ari gupfa Yeremiya apfanye umubabaro gose Okay, ubwo rero nshingwa kuba uhagarikiye ibikorwa by'isuku aho mwico kibuga ariko mageze nsanga ico giti baragihimbuye ya mashami urabyumva nibyo bya baragihimbuye amashami twe turi amashami umaze kwisuzugura umaze kugira ubwoba umaze kugira gahinda umaze kugira iki ko niko guhimbuka niko kuvunagurika Imana ibishaka tugira ibyishimo ndababwire abantu ibituranga tubu umuco tubumunyu mugabo ufise cyane bikunda kuba umuco gumubundabunda ufite cyane bikunda kuba umunyu kumufukafuka ya Galati ni Korinti Galati na Gets Neromba mu Galati ya 5 uravuga ngo Yesu Kristo yaturokoye kugira ngo tuwe mu mwidegemvye ngo nimugumye umutima kandi nimusubire kwita mu bushomba urumva ya mashami wasanze yarakokotse hari kuntu wagumye wiyangiriza wizigiriza ugirane utiyumva kandi ni bwa bwoba wavuga hepfo nuko nahereye hepfo mweje wa Paulo ndababwiye ko nimwiganyeresha Kristo atazoba kibamari kandi asubiye kubamenyesha umuntu kumenyesha umuntu wese yigenyesha ko ategerezwa gukurikiza itegeko ukorira mwebwe muronderere rukiza mu itegeko mwarikuye kuri Kristo mutakaza umugisha naye twebwe kubera ukwemera mutima niwe atuma turindirana igishika urukiza twezigiye mwako Paulo yigeze kuvuga ngo nipfuza gukora inezi nabikantanga imbere ngo uyu mubiri uranduhije ngororowe ngo umubiri unandukanya n'Imana nzo gukugwa ko niki baraje gutakira Imana ngo imukure kwigwe shetani go minokereza gasonga hari ikintu je ndigeze kwijura kajya gasonga ka Paulo bigasuru bavuze igihe yaje kwivuza mu bakore nige yace babwira ubutumwa bagace bakizwa no kuko Imana cyambwiye ngo inema yangira guhakije nugomba kuba mweranda ureke kuyoborwa n'itegeko ahubwo wumvira itegeko ucongera uyoborwa na mutima mweranda kubera iki ngo nimurondera kwigenyeresha ku mubiri nukuvuga nimurondera tumubiri wanje useneza gagashishwa baragakaza ushobora no kwibwira ngo ndagiye gutinga ndagiye kwisambanya ndagiye kwiba ndagiye kubesha mugasanga ubugome n'ubundi bubandanirize wawe mugabo nugomba ko buri sabu risogonda wacu musabe ikigongo Imana ukifatira umwanzo wo kubiheba ni uzobuyobowe na mutima mweranda ni uzobura umwana w'Imana kandi utazotakaza imigisha yawe nayo ubundi ngo nufatira kubigaragara gusa uzo wamaze gutakaza imigisha yawe ngo mwebwe murondere rukiza mu itegeko mwarikuye kuri Kristo mutakaza umugisha ngo nkako muri Kristo Yesu ukuganyegwa cyangwa kutaganyegwa sico gihambaye igihambaye nukwemera kurangukira mu rukondo ikunde wenyene ubwawe bico cyaha amashamareke gukatagurika mashami yakataguritse kuri byo ntuzu wayakatagoye gihe cyose shetani guteza kwisambanya gusambana kubesha kwiba gusakuza kudodobereza kugira ni gihe cyose shetani guteza icyaha umenya kwigutandukanije n'urukundo rw'Imana
ngo mwari mwazindukanye ubwira wumvise cya giti cyari gito mugabo ubu uyakigara ku mashami kiba kinini kibugira hejuru kiba kinini urumva ko ufise aho wavuye mugabo hageze aho wewe wizizigwa n'ibyaha ubivamwo umwete ureka upinga urumva nyene ngo mwari mwazindukanye ubwira ninde yabaciye intege zo gukurikira ukuri hungica ukurikira itegeko ry'Imana kandi urishire mu mutima wawe ngo yimanura niyavuye kuri uwa iyo manuro ntiyavuye kuri uwo bahamagara okay iyo manuro yo gucika intege yo kugira ubwoba ntabwo wayihawe na mutima mweranda ntabwo wayihawe na Yesu Kristo yagupfiriye ntabwo wayihawe na data yakuremye no ngo umwambiro muke wambira umutima wose wow Imana irakoze komera ijambo ubundi nkunda ukuntu umutima w'Imana akora kanatsinda umusohoke umwambiro muke wambira umutima wose wawe nakakambiro wari kuronga ko wari wigishijwe Ivyacu mukabitahura waragataye kandi ariko ko kwambira n'umutima wose nakugira ngo naya makaranda kwega kakwegera mu butinga musambanye mukaborego bihave niyo mpamvu Ivyacu bimubwirizwa kwatugwa kumugisha nige abantu bisobanuka byari by'abanyisirayeli ndabarahiye nambe mwari muzi yuko abanyamahanga burya batambira Imana ndabarahiye genda Yonasi giye mu bantu bwa Yonasi murabigiye Yonasi agize ni urufiro muri bajya abanyamahanga nibace bagenda bagatambira Imana ya Isirayeli Ivyacu byari bangajye umunyisirayeli mugenda murekramo bamugisha wanyu wamwitsi yuzobakura kwibyo byonyu mumaze kugendana mu mutima wanyu nubwo ko uzovuga uti nawe biruko nakoze ikicara umugisha umukozi w'Imana yari yanyatuyeko ngirira ikigongo kose umugisha bari undemera gusumbika icyaha kigiye kundemera Dawudi yavuze ngo iki ngo nimba imbabazi zawe ziri munsi y'ibyaha nakoze ngo komeza umpane ngo nakumitisha monga nikigoye kinyica kigirere ngo yangumisemo kugwa imbere yawe ngo reka nubwo nagerageza kukomaho mu byanyu yasamiye umwambiro muke wambira umutima wose gatukoze keza gashura kugutabara mu bubwa mugabo ucitamo nukubiheba ryo jambo ry'Imana waritawe kutariko yumbwira aho ryanditse uryo musobanurirwa ijambo ry'Imana byo biri mu batera ubupfu icyara ndacimana nigishora kuva mu byavuye mu maboko y'umwana w'umuntu no icyavuye mu maboko y'umwana w'umuntu nk'ubu je nanzi 10,000 mbanzi neza yuko nagera mu nzu y'ububiko ariko biza guhesha ubwerandiki igasigaranye ntabwo nafashe mubwerana ngo mpaye Imana no ahubwo icyo nanze ndagikuye muri byanu byanje ko bivuye mu isi yasheshe kwa maraso nubagihamagara gusa ngo acecekeshwa na ya Kristo niyo mpamvu yo musenga ni mwambaza ya maraso ya Kristo mu muri kwenda gose icyakabiri avuye mu wayamaye nje kuba ntayagizene ntayakiranye ubugome cyane nduranye ubugome mugo wayamaye nawe nuvuga rero bwa butunzi bwanje ni mafite umuriyoni mwakiri 100 nga Imana wabyabiyomba amajana 9 bisigaye biragira agaciro bikaba byeranda muga nkiyaya ni ntabwo yari meranda no mugabe cyagize meranda ni umwambiro muke icyuzi icushoboye gikore mu mwanya wacu nugafata ngurumva ngo jewe ngo ko nazi kuzindura mu misambere yo mu gatondo buri munsi ngo nubundi sinokwemerwa ngirene hamucukora n'ibintu nabi byose no ibyo ushoboye gukora ibyo uhambije gukora bikorana ubwenge n'umutima uciye bugufi umwambiro muke wambira umutima wose kandi rani nicyo na bwa bwoba wagize byatumye amashami yawe katagurika none kwishami ri hani rindi niumva ko ari kibazo ngako kuganje ndabisigiye mu mukama yuko atakindi muzokwiyumvira ubahagarika umutima uwari we wese kamuwe ngo nikibahagira umutima icyo cyo cyose urubanza ruzomusubirako naco kisubirwa ko n'urubanza kubera icyo wakoze n'umwanzuro wafashe ariko jewe gabene wacu ni nabancigisha kugenyeko umugwiki noneho wa musaraba utirimutsa ubupfuye ubusa icyoma ababahagarika umutima bagacibwa ibikonjo kambabwire kano kawe ubundi naje guhigira ijambo gwanira kugendera mu biva kuri mutima kuko ibiva kuri mutima n'urukundo nakanyamuneza n'amahoro no kwiyumanganya no bukundanye
n'ubuntu n'ukwemera n'ukugenza buhoro n'ukwigumya mwene ibyo ngo nta tegeko ribibutsa. None rero abakristo Yezu ni mwigore mubambe kamere y'umubiri hamwe n'ingeso mbi zayo n'ibyipfuzo byayo, kandi ko tubeshwaho na mutima nitwemere tuyobogwe na mutima mweranda nyene, nitugerageze kwivuga uko tutari, ahubwo twirinde gusomborotanya kandi twirinde kugiranira ishari. Saba Imana ikubohora ibikorwa by'ubuhumbu. Saba Imana twese tuyisabe tubohore kubitera soni by'ubwoko bwose. Ugusenga ibigirwamana tubireke, ukuroga tubireke, ukwankana tubireke, ukuryana tubireke, ugusharikana tubireke, ishavu turireke, imari tuzireke, amatati tuyareke, amacakubiri tuyareke, akayigo tukareke, akaboregwe tukareke, ubuhumbu burenze urugero tubureke n'ibindi mwe nibi. Kandi bahora ravuga ngo narababuriye muze twemere tuyobora umutima mweranda. Uko kuno wasanze amashami yarakataguritse ni bwiza wari kwama, n'amahoro wari kubufise, ni bwiza wishima wari kubufise, ni gikundi wari kubufise byacikaguritse. Byumve mwana w'Imana nzima, baragihimbuye amashami. Ubwo rero ndiko mfasha umukozi wajanywe kuhagira isuku, nakira telefoni impamagara imbwira kugira yekute umupapa yagira apfe, maze kumumviriza ambwira ko atigera anywa amazi kandi adafungura bikwiye. Ubundi yo yekute wakiriye kute ni connection yacu n'Imana, ni nkuko mutima mweranda yari kuba agomba kukupfirira burundu. Wenga umubwira ngo genda kwa muganga, ni kuvuga n'ubwenge wogize kugira ngo ushobore gufasha igihugu c'Imana, uri kuyoka, uri kuyamira, uri kugenda, uri gushira, uri guhera. Niwigeze usobanukirwa ko wambwiye ngo genda kwa muganga kuko ugwaye kuko utajya kandi utanywa amazi, ariko impamvu atajya n'uwanywa amazi ni wayimenye. Wari kuba umuganga avura imitima, wari watowe kuzigisha abandi kubera Imana yagukuye, icyo Imana yagukoreye, none warasamaye. Niwigeze ugira ubwenge, niwigeze uyoboza mutima w'Imana. Undi n'umubabaro Imana irikira kwereka kwera ubuzima ubaye. Ikiyabwira ati nari nkuziga kwiki gihe uzobura umukozi w'Imana, uzobura umwigisha w'ijambo ry'Imana, uzobuvumye, uzobuvuga ku izina ry'Uwiteka, uzofite icyubahiro cy'abayobowe na mutima w'Imana. None hendabira uri kujebaje ibintu byose ubifatira mu mubiri ntigagenyegwa. Ijambo ry'Imana mutima mweranda duherenga muri indoto yawe rirakomeye. Abagalatiya 5 rirakomeye. Ni kwa kuganyegwa ku mubiri wirabiya mu mubiri ahubwo ngo sindya ngo sinywa amazi, niwo mubaza turicu dawe uyanyoye ucubike. Wowe abanye ati rero buri yagenda kwa muganga kuko ni wowe wabigize ko rutanyoye amazi utagize ngo iyo singwara y'imyuka. Nubu washatse kuvuga ngo singwara yihishije, ni ingwara yihishije. Ni yehe mpamvu atarya, ahubwo igituma atarya niyo ngwara, gituma atanywa amazi niyo ngwara, kandi abizi ko bikenewe. Wari kumushira ku murongo none uramuhinze kubera iki nta ubutunzi bw'Imana bwaragiye bwarakuvuye. Kandi kubana yari umugabo ari muri komoka guhamagara ngo umugire kute. Ni nkuko Imana yavuze ngo narasemereye ngo nabyutse umuturuturu ngo ndaraba ko ari intungane yo biri kirataka ibyama uri by'ubwizi by'ubwenge by'ubwitonzi ngo ndabura mavura ndaterera bifata abapagani ngo n'ubanutse bwayitsaye. Ni nkuko Kristo yabwiye avuye Yerusalemu ku munsi wa mbere, umunsi w'isandasanda, umunsi wa mbere winjirira mu ndwi nyeranda, umunsi wa mbere mu ndwi nyeranda. Yes, waciye ku giti gitagase gifise ibibabi byinshi ngo arafukura araba ko arabe ko yokuramo akamo kuko ryarabura acara kipfuma. Uke kuwa kabiri wasuye Yerusalemu kuko yagiye Yerusalemu kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu, kuwa kane arafatwa yatakwa arazaroga. Icyabaye ni igiki kandi mwibuke impamvu yatakwa arazara nuko arazara atamurya ryango imisi yose yejeje ibyero bya mbere byari bya Kristo. Dore ndabo ngo mugira mutange Ivyacu ngurumva ra mukazi ngo mbanze genda ukipfumba tucubwira Imana takira nyakirira
nibisigaye mbikore mu bugwaneza niba yanyibe nibigende gute ngango ushaka uzobanza uheze hamutse ukarikira ibyo Imana ugikora avuga uti ugikora 100 abwira Imana utakira ibyo 10 byawe ngobuke basanga cumye Petero mukuru wabigishwa biwe ngo arababara wango cyagite cumye we yababwiye ngo nimugira ukwemera ko ngana gatete kasinapi ngo muzobwira muzotira kugiye kure ngo uzobwire ibintu byose muzabivuga mugana agira ndababwira ibanga gihishije impamvu yararipo yabuze icyari kura yekute wagirira umuntu w'umugabo ari komfira ni nkuko Imana ari kwira gusaba ngo nyumviriza mwana hari ububasha bwanje wafashe minenego hari ububasha bwanje watakaje nyumviriza mwana Imana isanga waramaze gutakara waragiye burundu isanga nyene usiye korera mu by'umubiri gusa ubwo naheza mubwira ko yoja kwa muganga maze agakira kuko atari kibazo c'imyuka mibi mu gice gukurikira mbona tujanye mu misa ariko ku ruhande rumwe mu rusengero bariko barateka ibyo kurya ahandi imbere hariyo pasitori namufasha wiwe nisanga mpagaze imbere y'uruhimbi nshaka kuduga biranka ngize nirabe njasanga nta kabutura nambaye uvuga usiga ugenda uvuga ngo ndi kumwe n'Imana muga mutari kumwe uvuga n'umubi donc l'âme yawe yaramaze kwaka yaramaze kugadarara kugaduka urumva kibaza ngo ugiye gusenga maze ko n'abantu basenga muga ukagaruka muri bya bindi byiwawe akaba byo wibereye kubyukuruka ubona umukozi w'Imana ubona bigisha bija mu ry'Imana mugabo wibere mu cyumure niyo mpamvu waciye wisanga uri gusatani kabutura tanike kandi wisanze uri gusiga igice cyo haruguru nukivuga ko n'amayobera cy'Imana yagushaka ko nubiri kiguhesha indoto kugira ngo ugaruke murongore kw'abana b'Imana ugarukane umutima wawe umubiri wawe n'umushaha wawe ugarukane ubugingo bwawe ugaruka ubwira Imana uti ibi bintu ndimwo nibike hebana nuko kwisambanya hebane nuko kugira ubwoba utubwira Imana uti mbwira kandi reke kuryaryanya Imana genda ubwira Imana uti nyakirira iki kimwe muri 10 wezo ntandukanye n'igisokuru kibi naco cyatabaye Tobito kesha gaciro Tobiya umuhungu wiwe birangira baye umukwe w'umwami umwe ikindi kandi ngo wasanze abantu bakubonye umva ko ari kumaramara ari ugutetegwa ni ngukumenya uti ndi mu bantu ndumu Kristo mugabo kumva bikuraririye ari byo kuko maramaza nababwiye nk'umuntu yisambanya wewe ujya mu amufisi cyangiro ko ryo rurenze mabisi cyangiro je nkiyaba ngubu uye umuntu yisambanya jewe nta n'ijambo bafise kuri je apana kuvuga ijambo nyene ngo iki niki kuko no kumenya kandi mukukuganiza kwanje bice biba difficile kuko simpeza ngo nta gikundira ufise kuri je cyo nkorera cyose mbabona ko ntagihumanuje gishobora kugira umupfu ibyo nicyo banga ne rero mu izina rya Yesu Kristo ukomere uhinduke kandi ubwira Imana ko uri kumwe nayo umusobanuro y'indoto ari imbere y'isaha 9 nyeranda ubwo nza kurota njya kwishure nkuko bisanzwe lendi ariko nayiga secondaire ubwo nari nambaye umwambaro ishati yera n'ipantaro yirabura ngeze mu nzira ngira nshike kwishure nza numva umugenzi arampamagaye ambwira ko ishati yanje yacafuye cyane ndaheza ndiraba nsanga biteye isoni hose huzuye inkungugu nca nibuka ko muri weekend iyo ntigeze ndayimesura ariko nari sanzwe mfise inyindi ndaheza ngeze kwishure nca ndayikura ndayizingazinga nca mwidirisha nagize ngo ndasohotse nca norokira impande y'umwigisha umwigisha nabonye yarapfuye acarambutsa aho nagomba nsubize kuko ntashaka ko bambona aho rero yanyeretse
nsubiza ni aho bose bambona. Hari kandi mwigisha ariko akubita abanyeshuri bacerewe, niho nagera numva ishavu ukuntu ariko amubabaza, nca ndoza amaboko kugira ngo ntamusubire. Iyo mwigisha aca ndengera ko arankubita, ageze ku ikove rya kabiri nca ndamubwira uti ugasubira nca ndagukubita kandi uramererwa nabi. Ubwo nyene abigisha, abanyeshuri, umuyobozi bose bambonye kandi bumvise ibyo navuze ntaco bamvugishije, kuko nari nsanzwe mvugana amanyama menshi. Mu gihe nari nambaye isengeri negera imbere ya prefe ndamusaba ko notaha gukaba ishati, kuko iyo ncamubesha ko natembagaye iravumbagara cane. Yahise abyandika muri telefone yiwe acambwira ngo ndindire ko bama uruhusha. Inyuma y'akanya gato baca kako bikunze nca ndagenda, ndikangura nsanga isaha y'icenda irageze. Ubundi ngaho urabona ko indoto yawe ifise suite logique, dafise igikurikira: ingene wagiye, ingene wagarutse ku ishure, uko byagenze, ko naba kwanditse bagukuye amanota, kuko hari igihe baguha uruhusha mugabo ugasanga oya mugabo agwarusha nibo gukura amanota. Mugabo ngo mbanze ku kintu kimwe, uku kuntu wambaye ishati cafuye kandi yakurikira weekend utayiravye, urumva urasamaye, ni negligence, urasamaye. Uku kuntu umwana yagukosoye ugaca utera ubibona, ni kimenyetso cyuko hamwe woronka umugide spirituel, hari ico byo gufasha mu buzima bwawe. Ugukebura guhanura umwe wiyumva mu bwiza ukuri, sibyo? Ama uku kuntu nako ugeze waciye ucisha ishati mu idirisha, wacisha ishati mu idirisha. Ni nkuko bundi ngo Daniel ngo wacisha mu idirisha kazana ububasha bwike. Mu idirisha ni mwiyerekwa, ni kwiyumvira, ni kwigira inama. Mugabo rari inama yawe wigira igituma ukeneye mu gide spirituel, waciye usanga ukora ke ya hari umwigisha yapfuye. Nuvugiye cyase ukoreye mu mubiri wawe, ukoreye mu irarira yawe, ukoreye mu bitekerezo byawe, mu byumviro byawe, utabanje guhanuza cyangwa utabanje gusenga, uca wisanga kuri encadrement y'amajini, y'amadayimoni, y'imizira. Avuga ko ari igisokoro kigukwega. Ugiye ari igisokoro kigukwega, ushobora kuba usenga uri connected n'umutima, ukabura ijambo kuko uri kurasengera mu kuri no mu mutima. Mugabo wagira intege nke gatoyi, wa mutima ugaca bari ugira ijambo. Kene mwaze ngo biroroshe, no, byabaye kuri Yozuwe muhereza nkuka wo muri Babyloni. Cyo nibyoroshe, biba bisaba kuguma mu mbaraga z'umwuka, ubundi hari iyo encadrement. Ariko rero wawo muzimu warugambiriye kukumara amazi, mugana wawo warugambiriye kukumara amazi, umaze kwihagarara ko ukagira iby'urukundo, ukagira iby'ukwitaho abandi, ukagira iby'amahoro, nuvuga ukagira ibyimuwe kuko wabonye umwigisha ariko kwita ubundi munyeshuri, wumva umenga nabyo gusaba kumaramara, mugabo wogwanirira agateka ko mwana ariko arakobitwa. Wa mwigisha wanashakara na gusuzugura agomba kuguhindukirako, ariko nubundi autorite iri muri wewe yongera kumuhagarika kandi giwa agaciro ku buryo bwuka bigisha n'abanyeshuri atajambana rimwe bavuze nawe warukatsa. Bisigura ko guhagararira ukuri, guhagararira impuhwe, guhagararira urukundo, sibyo ari byo bizotuma ugira agaciro, niyo bizoshika ugasuzugurikamwo ko agaciro kawe kari mu guhagararira ukuri, mu guhagararira urukundo, mu kuba inkingi y'amahoro. Okay? Niwe rero mu nyuma wavuye mu burenganzira bwo gusaba urusha kumugara kugira ugende. Wari wambaye isenge no kuvuga iki? Nuvuga iki ni igihe cyawe cyo kwisuganya. Uratanga uri kurabyura gatsi, uri kuranaga kandi urusha baraguha uragenda. Saba rero Imana inkurikize y'indoto, kugira ngo uze muri uwo muhamagara Imana yaguhamagariye wo kwigisha ijambo ry'Imana, kube gushinga intabandi, kubera inkingi, kuba inkingi y'iterambere, inkingi y'amahoro, kumvikana kuri n'umuntu akomeye gose. Mugabo uri kurakinata gose ku ngabire zawe Imana yaguhaye. Akabazo, mbe hajya umuntu ni byiza ko yomenya swite y'inzozi. Hey, ega windoto ni mburi ni kugirwa inama. Ni byiza kumenya uti mbega ya mburi wangira, ya nama wangira bimeze gute, ubu mfite ubudahangarwa ubu.
ngo niziye nambwe wo kwisunga kugira ngo ubimenyeza gikoya nakindi mugihe warose indoto reka gufyina takondoto ubwa mbere narababwiye indoti bambi wana nk'umukristo indoto afise zigaragaza ko asamaye mugabo ari umunyemana ari umunyembaraga ari umuntu akomeye kandi bikagaragara ko mu gihe azokora uko umubiri w'umutumye gukora akareka gukurikiza ubutungane itegeko ry'Imana ko ashobora kuzomaramara ashobora kuzotetera ariko mu gihe azoharanira ubutungane amahoro ibyishimo ko ari umuntu azokomera azogira igitinyiro n'igihagarara ubundi nibyumvika nige nabigisha n'abanyeshuri batacu bakugize kandi ukankamiye umwigisha ico gitiyo n'ubudangagwa bw'Imana buri muri wewe kuvuga rero nazindi ntambwe umaze kumva indoto dabororeka kwikinatako indoto wumvise ko ari mbi genda ubwira Imana uti mbibiye indoto ububi bwayo ndabwase muga kuko ufata inabo ukayishira mu ineza ukahindura mu ineza bindura bibe mu ineza indoto ari nziza ubwira Imana uti ibi bintu bimbe kuzobukoze nk'ubu ni wowe ugutoramwo ibyo ukeneye mu buzima bwawe ibintu bimbe kuzobukoze kicangi kugwe kuzobukoze icyakabiri imbere kujya kuryama narababwiye nk'abana batiyo bakunda kurazirana fata umwana imbere ko ajya kuryama mugaburira hakiri kare umubwira acisha amazi mu kanwa mbere nk'ucisha amazi mutwe nk'uko yoke no kubirenge agende kuryama ntazosubira kurazirana no aha ni kuvuga rero ubwira Imana imbere kujya kuryama tinunzanire indoto ntunzanire shasha nabangiye mu kabuye banza ukure mu nzira zijya mburi wampaye umbwire uko no kwigenza isi gatatu iya kane uwigeko utarara nk'ubu ushobora gusinzira uri mu telefone n'umusheri wawe ugasinzira uri mu telefone n'ibinabiri ubwo ni bwiza ko mu telefone mugakora byose mugaheza mukaja gusinzira mu karirimbo k'ijambo ry'Imana audio y'inyigisho mugasinzira mu kintu kizima kizana ubuzima nibyo byiza cyane nibyo byiza gusumba nuko ibyo bine birakwiye ibindi mukama atsobikwa turagushimiye cyane mukaba kuri uyu mwanya tumaranye nawe ubwoko bwawe uri Imana igira neza muri byose na hose uraduteturura uradukiza ukadukuza uradutabara ukadutera iteka kandi ukatubohora kuri ibyo byose bibosha ubuzima bwacu ndisengeye kandi sengeye umwana wawe sengeye n'abandi bana bawe bose bafise imigozi ibaboshe ubwoba bubaboshe agahinda kababoshe ibyaha bibaboshe tubohoresha amaraso ya Kristo kandi tubohoresha ukwakira amashikanwa avuye ku mutima ukunze yacu utwigoro twacu kumviriza ijambo ry'Imana kwacu uduye mutima wawe mwiranda kugira ngo atuhe ubuzima bushasha tunezerwe tutabagwe kandi tubohokere kurongo ubuzima buhimbaye amashami yacu amaze gucagagurika turabyanse ego menimba twari bato mu buto bwacu ariko butuka turiko turasasaga turiko turadoha turiko turabyuha biduhezagiremo n'ubundi bigende nk'uko bishaka kandi turinde kubabara ahubwo twagura imbere mu izina rya Yesu Kristo tuneshe urupfu rwa Kristo yarutsinze tuneshe ibyaha n'ibyago tubeho mu mahoro mu byiza no mu byishimo amen amen haleluya urakoze mukama n'uduhezagire mu izina rya Yesu Kristo